Kene kadai kajing benar syapi ki paralok rawan ki baju lit khwai bat baju sultanat balik khwai. Bahkan sadan kajing ikop khwai dok ha jaka RRTC umran yang bernai. Balapan yai da iba ke lengkhoi bat assembly lengkat bat ki paralok. Katarik kadai arp khandai tarik benai banreu arhaja arpulai kadai kasengi palai. Kapor khwai kadai khandai baje mestep haduk lai baje janmien. Kador tiket kadai khatsan spa shi tiket uai uruyang khwai. Ki price kilong kumni harum. Banegong lailak, baat arlak, balai silak, basau silak, basan silak, banriu silak, banyu silak, bapra silak, bakhandai silak, bashpau silak. Bakat uai arpo hajar, bakat ar shipau hajar. Nalor ki price, kasadon ru ka consolation price, arpo teli lai hajar marwai. Baladep bante dokha shiton menha ka arpo terik brai banreu ar hajar arplai ha kapor prabaje menstem. Bat ya ke tiket en sadi lupa nado ka arpo pratarik brai banreu ar hajar arplai ha kapor lai baje janmet rengkat bat ustegar banbu jaka. Bat ha kate ka sikhwai kan sadon ru kalau kidro banengkong brand new Alto K10 baar arpo hajar balai shipo hajar ka dor tiket kadai lai spa shi tiket lada shim artiket san spa ya ka jing tip bakhamnya pila banpun ha uni number. Ada ada kisah sebab yang tu kan. Ibu dia pun dia berkuai. Lama kilik dah. Heh dah. Kan arah kan. Kau siapa? Mana kali ni? Aduh. Dah lo. Ya. Ini dia. Kau siapa doa ngartat am jangan. Kepun ke berapa dia? Kuah.